Tabela koju dobijemo da obrađujemo nije nužno krajnji proizvod koji želimo. Tako da morat ćemo malo da modifikujemo tabele, a načine kako to radimo vidjet ćeš u narednim video lekcijama. Takođe, ono što je jako značajno jeste kako da sadržaj tabele koju smo modifikovali upišemo u neku datoteku. Srećno! Do sada smo naučili kako da sa tabelama koje su već popunjene, odnosno sa data frame strukturama koje su popunjene, manipulišemo, kako da odredimo određene izračunavanje korišćenjem podataka u okviru same tabele. Međutim, bit će potrebno da nešto što smo izračunali u okviru same tabele, dakle same data frame strukture, upišemo u istu tu tabelu, odnosno u istu tu strukturu. I ovde nam se ponavlja struktura koju smo videli gotovo u velikom broju videa, dakle razred, tu su imena učenika i ovo su ocene učenika po predmetima, informatika, engleski, matematika i tako redom. Iz ovog ovde generišemo data frame koji izgleda ovako. Dali smo imena kolonama, dakle to su imena predmeta i dobili smo jednu ovakvu tabelu. Ono što nas zanima jeste koliki je prosek učenika. Dakle, kolika je prosečna ocena učenice Ana kada se posmatraju ovi predmeti, prosečna ocena učenika Vlada i tako redom. Ideja prva jeste ajde da napravimo jednu novu kolonu koja će se nazivati prosek učenika i naravno tu kolonu bi valjalo dodati skroz na kraj. Kako ćemo to uraditi? Pa evo ga, to radimo pozivanjem ocene 1, dakle otkuca se ime tabele na kojoj radimo i koju želimo da dopunimo, onda u zagradi ćemo staviti u stvari naziv te kolone koju želimo da dodamo i postavit ćemo je na 0,0, odnosno sve vrednosti kada se sada ponovo generiše ova tabela, dakle vidjet ćemo da su sve vrednosti koje se nalaze u poslednjoj koloni postavljene na 0,0. Dakle, ona je sada uslovno rečeno prazna, odnosno ne odgovara realnosti, dakle prosek ocena ovih učenika nije 0,0, nego smo jednostavno generisali kolonu i sada bi trebalo da je lepo i popunimo, dakle adekvatnim podacima. Za to ćemo koristiti svakako for petlju. For petlu koristimo kada bi trebalo odraditi identičnu aktivnost u više slučajeva, a ovde je to za svakog učenika. I šta je to što uradimo? Dakle, uđemo u for petlju, uzmemo promenljivu učenik, prođemo kroz ocene 1.indeks, dakle, prođemo po svim ovim ovde vrstama. Dakle, došli smo do prve vrste, druge vrste u drugoj iteraciji, treće vrste u trećoj iteraciji i tako dalje u zavisnosti od indeksa. I onda ćemo ocene 1.log učenik, dakle, u prvoj iteraciji učenik ima vrednost Ana, dakle posmatra se ova prva vrsta i dakle učenik i zanima nas ovaj prosek učenik, dakle tu sad želimo da upišemo šta, pa ono što se nalazi sa ove strane ovde, a to je ocene 1.log. Sad, šta sad radim ovim što se nalazi sa desne strane? Pa ideja ovoga što se nalazi sa desne strane jeste da se odradi određena manipulacija, to jeste da se izračuna nešto sa podacima koji se nalaze u ovoj ovde vrsti, a šta je to što želimo? Pa to je za konkretnog učenika da pokupimo sve ocene počevši od informatike do likovnog, dakle počevši odavde, zaključno sa ovom ocenom, i da se izračuna aritmetička sredina. Dakle, to kada se izračuna, pošto stoji ovde znak jednakosti, upisat će se upravo na ovo ovde mesto. Kada se nakon ovoga pozove da se ispiše ocene 1 data frame, onda će se desiti upravo ovo. Dakle, sada ćemo imati jednu konkretnu i kompletnu sliku u vezi sa svim učenicima koji se nalaze u ovoj tabeli, a to je da ćemo imati prosečnu ocenu za svakog učenika u zavisnosti od toga šta ima iz predmeta informatike, engleskog i tako redom. Ono što često zanima ljude koji rade u školi, ne moraju da budu nastavnici, dakle prosto ljudi koji se bave praćenjem napretka učenika, jeste kolika je prosečna ocena iz informatike, iz engleskog, kod ovih konkretnih učenika i tako redom. Kao što vidite, mi to nemamo gde ovde da napišemo, ali naravno da postoji način kako da dodamo još jednu vrstu. Način da dodamo vrstu jeste ocena 1.log, prosek predmeta i kao i u prethodnom putu, dakle vidite, ovdje imamo ocene 1.log, pa dajemo naziv,
a malo pre smo imali samo ocene 1 od proseka učenika. Dakle, ovo log koristimo definitivno, dakle ovu funkciju log definitivno koristimo prilikom rada sa vrstama. I to je ono što bi trebalo zapamtiti i to je ono što ja ponovo apostrofiram u ovom trenutku. Dakle, ocene 1.log od prosek predmeta ponovo postavljamo na nulu. Dakle, inicijalizujemo na nulu i kada pozovemo sad ispis ove ovde tabele, vidjet ćemo da se pojavila jedna nova vrsta na kraju i da su sve vrednosti postavljene upravo na 0,0. Dakle, postavljene su na nulu. Kako popuniti ovu poslednju vrstu, to je sad sasvim jednostavno. Sa tim smo se već upoznali, imali smo prilike da vidimo kako se računaju aritmetičke sredine brojeva koji se nalaze u jednoj koloni. Dakle, ponovo se ulazi u for petlju i prolazi se, ako ne identična, onda slična priča, ali suštinski ideja je ista. Dakle, treba proći kroz svaku od ovih kolona i naći aritmetičku sredinu elemenata koje se nalaze u toj koloni. Prilikom ispisa ove nove tabele, dakle nove tabele, odnosno novog data frame-a koji je nastao, dobit ćemo upravo ovo ovde. Čujemo se u narednom videu.